Uthe igama mbani? Igama nguDuduzile Mpofu. Wenzani Duduzile empilweni? Hayi empilweni ngivukela ukuzodinga ama-piece job every day. Ekhaya mna? Ekhaya uselwagwera. Kunonzima ohlangana labona empilweni? Sihlangana lokuthi sebesiswele ukudla, nxa sibuya sizodinga ama-piece job endlini yabo ukwazi ukuthi ngishiye kungelalutho, kanye lokucabanga ukuthi umasitandi uyabe efuna imali yakhe yerenti. So konke khonokho kuyabe kusithwalisa nzima. Ubaba ungaphi umkakho? Hayi umkamanyela asehlukana. So uphila ngani? Ngiphila ama-piece job. Wona la? Ugcina abantwana? Sikhanga nomkhuhlane lo osuhluphile we-corona lo, wena swazivikela? Hayi angikazivikeli emeleni? Kodwa lami ngisesendleleni yokuthi ngiye khona. So uzahlatshwa lawo? Awesabi? Ngizahlatshwa. Hayi angesabi ijekiseni, hayi angesabi.